Nongeye kubaramutsa inshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana niyongere abane namwe. Ndizera ko muguwe neza, mukomeye, Imana ibazigamye, izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Nk'uko mubimenyereye rero, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi twama twabashyikirije. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, ndagushimira wowe umaze gukora sabone cyangwa se subscribe. Kandi ndagushimira wowe uhora usangiza bino biganiro uko ubibonye ugahita ubisangiza inshuti zawe, wowe uhora ubishyira kuri stati yawe ukayipostera. Imana iguha umugisha. Ni umurimo mwiza urimo uradufasha wo kugeza ubutumwa bwiza kure cyangwa se ku bantu benshi, kuko ubu imbuga nkoranyambaga nizo zirimo ziracishwaho ubutumwa cyane. Rero ufashe iyi video uyibonye ukayishyira kuri stati yawe, nimba ukurikiranwa n'abantu 50 kumbure, nimba ari abantu 100 bagukurikirana, iyi video cyangwa se ubutumwa ntabwo buzabura abantu 5 bufasha, ntabwo buzabura abantu 10 bufasha, biciye kuri wowe. Rero ubwo ni uburyo nabwo ukwiye kudufashamo umurimo w'Imana, kandi ni wabikora Imana iraguha umugisha. Wowe utarakora subscribe, turagusaba ko wakora subscribe ukibona iyi video, kugira ngo dushyizeho video ujye uhita uyibona, kandi nawe udufashe kubusangiza inshuti zawe. Ni wabikora Imana irabiguhera umugisha. Yesu abagirire neza, abakorere ibitangaza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri iki gitabo cya Yona, ibice 2 umurongo waho wa mbere. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo, maze Yona asengera Uhoraho Imana yiwe mu nda y'urufi. Maze Yona asengera Uhoraho Imana yiwe mu nda y'urufi. Yona niwe tugiye kuvugaho. Yasengeye mu nda y'urufi kubera iki? Byari byagenze gute? Hari amakosa akomeye yakoze. Ijambo ry'uyu munsi tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo kwemera kare. Kwemera kare. Abantu benshi batinda kwemera. Abantu benshi bumva umuhamagaro w'Imana bagatinda kwemera, bagatinda kwita umuhamagaro w'Imana. Ariko mwene data nagira ngo nkubwire ngo iyo Imana igushaka nta hantu ushobora kuyicikira. Iyo Imana igushaka byange bikundira kubona. None se wakwepera hehe Imana? Iyumvira ahantu ushobora kuba wayikwepera. Wayikwepera ikuzimu se nahigerayo? Wayikwepera mu ishyamba se ariyo yariremye? Wayikwepera mu mazi ariyo yayashyizeho? Yona ngo yigiriye inama aravuga ngo reka nayikwepe. Ubwo Imana yari imuhamagaye, imuhaye umuhamagaro. Hano hari abantu benshi bankurikiye bakwepye umuhamagaro w'Imana. Hari abantu benshi bankurikiye, wowe unkurikiye urebe neza, wisuzume neza ko utakwepye umuhamagaro w'Imana. Hari ijwi wumvise riguhamagarira gukora ikintu runaka ariko uraricecekesha. Hari umuhamagaro wumvise ukubwira ngo uva muri ibi ngibi uze unkorere, urangije ucecekesha uwo muhamagaro. Ntabwo bishobora kwijyana. Ntabwo bishobora kwijyana gutyo gusa. Hari ibintu 3 ngiye kuvuga bikomeye cyane. Hari ibintu 3 ngiye kuvuga bikomeye cyane. Ikintu cya mbere, ukwiye kumenya ko iyo umugambi w'Imana ukuriho wo kugira ngo Imana izagukoreshe, umugambi w'Imana ukuriho, ikintu cya mbere ukwiye kumenya, ukwiye kumenya yuko urarindwa, kandi urindirwa no mu byo utari ukwiye kurindirwamo. Urindirwa no mu byo utari ukwiye kurindirwamo, ukarindwa n'umugambi Imana ibigufiteho. Ubwo ndavuga iki? Ndavuga ko ushobora kurindwa utari wanakizwa, uri no mu byaha, uri no mu mafuti, ariko kuko umugambi w'Imana ukuriho kugira ngo Imana izagukoreshe, Imana ikohereza abamarayika bakakurinda, bakakurindira no mu bujiji bwawe utaramenya n'Imana, ariko ukarindwa kugira ngo ejo Imana iguha umuhamagaro, Imana iguha agakiza. None se ntabwo urabibona, ugasanga umuntu ari mu bintu bibi bigiye bigoye, ariko akarindirwa muri ibyo bintu, bwacya agakizwa. Yamara gukizwa agatanga ubuhamya ukuntu Imana yagiye imurinda, kandi ari mu byaha,
ariko agatanga ubuhamya ukuntu Imana yamurinze. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ni uko umugambi w'Imana ukuriho, ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kugutakaza. Ntibibaho. Ntabwo Imana yagutakaza iyo umugambi w'Imana ukuriho. Irakurinda. Urindwa kandi wowe utabizi, utanazi n'icyo urindirwa, ariko urarindwa kubera umugambi uba ukuriho. Ikintu cya kabiri ukwiye kumenya mu buzima bwawe ni uko iyo umugambi w'Imana ukuriho, byange bikunde utegerezwa kuwinjiramo, kuko nta hantu ushobora kuwukwepera. Nta hantu ushobora kuwukwepera. Ni ukuvuga ngo iyo umugambi w'Imana ukuriho, byange bikunde utegerezwa gukizwa. Nubwo wabyanga, urakizwa ku mbaraga z'Imana. Nubwo wavuga ngo ibi bintu ndabirwanya, urakizwa ku mbaraga z'Imana. None se ntabwo wibutse Sawuli? Ntabwo wibutse Sawuli ukuntu yajyaga arenganya ubwoko bw'Imana? Ntabwo wibutse ukuntu yari afite amadayimoni menshi muri we arwanya abantu b'Imana? Ariko umugambi w'Imana wari umuriho. Igihe kimwe ngo agiye ari mu nzira igana i Damasiko, ngo yaragiye kandi kurenganya ubwoko bw'Imana, ngo atungurwa n'imbaraga, atungurwa n'umucyo, akubitwa hasi. Ngo arangije aravuga, aremera, aravuga ngo urinde mwami nkagukorera, kubera umugambi w'Imana wari umuriho. Ni ukuvuga ngo yakijijwe ku mbaraga z'Imana. We ntiyabishakaga, ariko yakijijwe ku mbaraga z'Imana. Iyo umugambi w'Imana ukuriho, ukizwa ku mbaraga zayo. Nubwo wowe utabishaka, urakizwa ku mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana rero zikuroba gute? Zigukiza gute? Hari igihe ukirizwa mu kibazo gikomeye, hari igihe ukirizwa mu byago bikomeye. Ni kubera umugambi w'Imana ukuriho, kugira ngo Imana ikurobe, ikuvane muri ibyo ngibyo, bitewe n'icyo ishaka kugukoresha, bitewe n'ibyo ishaka kukugezaho, ugakizwa ku mbaraga z'Imana. Ariko nkwifurije gukizwa hatarimo imbaraga z'Imana, kuko iyo ukijwe ku mbaraga z'Imana, hari igihe ushobora kwihanira kwa muganga, hari igihe ushobora gukirizwa ahantu habi, hari igihe ushobora. Nibyo byabaye kuri Yona. Yona yihaniye, ngo yari yanze umuhamagaro, yihanira ahantu habi, ngo akirizwa mu nda y'urufi, ikuzimu. Yona ngo abe ariho yemerera. Reka nkubwire rero, ikintu cya kabiri kikubaho iyo umugambi w'Imana ukuriho, urakizwa ku mbaraga z'Imana. Icya gatatu, iyo umuhamagaro w'Imana hageze gusohora ku buzima bwawe, ujye witaba umuhamagaro hakiri kare. Ntugatere umugeri wumvise ijwi rikubwira ngo haguruka ukora iki. Ntugatere umugeri wumvise ijwi rikubwira ngo ngwino ujye kunkorera. No. Ntugatere umugeri, ujye wumva ijwi ry'Imana, uhaguruka ushyire mu bikorwa icyo ijwi ry'Imana rikubwiye. Niba Imana igutumye mu muhamagaro, haguruka. Wireba ngo bizaca, wireba ngo bizogenda gute. Haguruka papa, haguruka wa mubyeyi we, haguruka wa musore, haguruka wa mukobwa we, haguruka wite umuhamagaro w'Imana hakiri kare. Kuko nutinda kwita umuhamagaro w'Imana, icyambere, ikintu kizakubaho cyambere gikomeye kibi, wowe ubwawe uzaba urimo wikerereza kwinjira mu by'Imana yaguteguriye. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, nutinda kwinjira mu muhamagaro w'Imana, Imana izazi kwishakira. Kandi sinkwifurije gushakwa n'Imana, kuko iyo Imana itumye ukuboko kwayo ije kukwishakira, hari igihe ukuboko kw'Imana kukuzana nabi, inshuti yanjye, kukakuzana nabi. Ukuboko kw'Imana, ngo Imana yatumye Yona, umugabo witwa Yona, imutuma ku bwoko bwayo, ngo arangije ngo yanga kwita umuhamagaro w'Imana. Aravuga ngo nkwepye Imana, ahitamo kuyikwepa, ngo ahita ajya mu bwato, arahunga, ahungira ahantu ngo yitwa Tarushishi. Imana imutumye Ninewe, ariko yigira i Tarushishi. Abantu benshi bagiye i Tarushishi, ariko nagira ngo mbabwire ngo ukuboko kw'Imana kugiye kuba kuri Tarushishi. Ukuboko kw'Imana kugiye kubasanga muri iyo nzira murimo. Ukuboko kw'Imana kugiye kubasanga aho hantu mwihishe. Ukuboko kw'Imana n'ahantu wagukwepera. Ukuboko kw'Imana wagukwepera hese. Ugukwepera ikuzimu se, ujya mu ishyamba se, ujya mu mazi se, hose kuriyo n'ahantu ushobora gukwepera ukuboko kw'Imana. Itaba umuhamagaro w'Imana, inshuti y'umusaraba. Ibuka ahantu wavuye ukagwa, wongera ugaruke ku rufatiro rwawe. Kera wajya kuririmbira Imana, none wabivuyemo. Kera wari umunyamasengesho, none wabivuyemo, wagiye i Tarushishi. Wakwepye umuhamagaro w'Imana, wagiye i Tarushishi. Ariko nje kukubwira ngo ukuboko kw'Imana kugiye kugusanga i Tarushishi. Ukuboko kw'Imana kugiye kugusanga muri ibyo wihishemo. Ukuboko kw'Imana kandi kuri bukuzane nabi.
ngo agiye mu bwato akwepse Imana agiye i Tarushishi, ngo Imana itegeka umuyaga wo mu mazi uteza ibibazo ku bacuruzi. Ngo barangije icyo bakoze, ngo bakoze ubufindo bafata Yona, ngo basanga harimo umugabo ukwepse Imana, ukwepse umuhamagaro w'Imana. Nawe ushobora kuba wakwepse umuhamagaro w'Imana, ariko Imana igiye kugusanga aho hantu wayikwepeye. Kandi icyo nakugiraho inama ni uko wavayo kare. Imana ikugirire neza. Ijambo navugaga ni ijambo rivuga ngo kwemera kare utarashyikirwa n'ibyago. Kwemera kare, Imana itaraza kukwishakira. Emera umuhamagaro w'Imana kare. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Tuzabandanya izi nyigisho zivuga ku muhamagaro w'Imana kare. Data, ndagushimira mu izina rya Yesu kubwira ijambo niriherekezwe n'imbaraga zawe, rigira imbaraga umuntu wese uryumvise, rigira aho rimukuye, rigire naho rimushitsa mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Ubutumwa bwohereza inshuti zawe, niwabikora Imana iraguha umugisha. Ku mugoroba uhawe ikaze amateraniro meza dufite yo kuri Zoom. Yesu aguha umugisha. Shalom shalom.